Reka tuguhe ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni amakuru arimo kuvugwa cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Murabizi neza ko muri Goma byatangiye kuba ikibazo gikomeye nyuma yuko iki gice cyo muri Kongo n'ubundi cyazengurutswe n'inyeshyamba za M23. Ibi rero bikaba byarateye ubwoba abarimo FDL na Wazalendo bari basanzwe bakorera muri kano gace cyangwa se muri kano gace. Ibi rero bikaba byaratumye batangira kugenda bica abantu gake gake. Ubwa mbere bagiye bica abantu ariko mu buryo bwatinze kumenyekana, gusa ubu ngubu noneho byatangiye kumenyekana aho iri huriro rya Wazalendo na FDL barimo kugerageza kugenda bica abantu. Nk'uko bibona kuri screen zanyu, ni umugore uryamye hasi rwose ubona ko yari akimara kwicwa. Nk'uko bibona ko ari atwikirijwe n'agatambaro k'umutuku. Uyu rero yasanzwe yishwe ni nyuma y'uko n'abandi benshi bagiye bicwa. Rero reka tugezeho aya makuru mu buryo burambuye, tukubwire ese birimo biravugwa gute, biravugwa hiki, ese perezida wa cya gihugu we arabivuga hiki, ese imyigaragambyo irimo gutegurwayo igamije iki, ese abayobozi b'iki gihugu barimo kubyitwaramo gute kugira ngo barinde kino kintu kirimo kuvugwa cyane. Ese nyuma yuko M23 yo izengurutse umujyi, bikaba birimo kubitirirwa ko aribo batangiye kwinjira mu mujyi bica abantu, ese bo birimo biravugwa hiki? Uhawe ikaze kuri aya makuru twaguteguriye, ariko mbere ho gato reka tugusabe urebe hasi gatoya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandeho, tegerezo gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako ugakandeho kugira ngo ubyukurikira umunsi ku wundi. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 13 Mata, ubwo nejo hashize 2024, mu gace kamwe ko mu mujyi wa Goma hagaragaye umurambo w'umugore uri mu kigero cy'imyaka 60. Maisha RDC yatangaje ko uyu mubyeyi yagaragaye muri quartier ya Kiziba ya mbere iherereye hafi y'itorero rya Serpa, aho rero Wazalendo na FDL nibo barimo gushyirwa mu majwi ko aribo bari inyuma y'ubwicanyi bukomeje kwibasira umujyi wa Goma. Maisha RDC yagize iti basanze umugore yaguye hafi ya kiliziya hafi y'iri torero, ubwo ni muri Kiziba n'ubundi mu gitondo cyo kuri uyu wa 13 z'ukwezi kwa 4 2024. Abantu rero barimo baricwa umunsi ku wundi, abagore bafatwa ku ngufu ndetse abandi barimo gushimutwa. Impungenge z'ubwicanyi mu ntara ya Kivu ya ruguru zikomeje kuzamuka umunsi ku wundi. Ibi rero byatumye urubyiruko rwishyize hamwe na societe civile bategura imyigaragambyo iteganyijwe mu mpera za kira cyumweru gitaha. Icyo izabigamije ngo ni kweguza ubuyobozi bwa Kivu ya ruguru n'umujyi wa Goma bukomeje kurangara kugeza ubwo ubwicanyi bukorwa na FDL ndetse na Wazalendo byafashe indi ntera. Nk'ubwo mu minsi ishize habaye inama hakanzurwa ko bagiye gukumira barwanyi ba Wazalendo ndetse na FDL kuba babaka intwaro abantu bose bakorera mu mujyi wa Goma, ariko bafite ahantu bahuriye na rira huriro rya Wazalendo bagomba kwamburwa intwaro ku buryo batazongera kugenda bazifite. Bivuze ko igisebo cyari kiri kuri M23 cyamaze kuyivaho, ahubwo ubu ngubu Wazalendo irimo kwibazwaho uburyo harindwa kino kibazo. Kuwa kabiri abantu bagera kuri 3 bishwe barashwe, bukeye bwaho nabwo abandi 3 baricwa, ndetse no kuri uyu wa 4 nabwo hicwa abandi 2 batewe amabuye. Uretse ubwicanyi burimo kuvugwa muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko umujyi wa Goma harimo kuvugwa umutekano muke ushingiye ku bujura, aho amaduka y'abacuruzi yigabizwa n'ibisambo amanywa n'ijoro, bikiyongera rero ku nzara irimo kuvuza ubuhuha muri kariya gace. Ni Today TV nk'ibisanzwe twiza amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kuri iyi nshuro reka dusimbukire mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. N'amakuru arimo kuvugwa cyane
ariko mbere yuko tukugezaho aya makuru reka tugusabe urebe hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandeho tirizo gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako ugakandeho kugira ngo udukurikire umunsi ku wundi. Ni umwanzuro ukomeye guverinoma ya Kongo yafatiye Wazalendo cyangwa se abagize ihuriro Wazalendo, aho rero aba bagabo cyangwa se iri huriro ryafatiwe umwanzuro w'abantu bose bari basanzwe bajya muri Goma, bari muri uyu mutwe wa Wazalendo. Turifuza ko kugezaho aya makuru, ariko reka tubanze dushimire mwebwe mwese muri muco zigiye zitandukanye z'isi, ariko cyane cyane diaspora bumva ururimi rw'ikinyarwanda aho bari hose, haba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka tubashimire, haba mu Bwongereza, haba mu Faransa, haba muri Canada ndetse n'izindi nce zigiye zitandukanye zumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka tubahe ikaze kuri aya makuru twagiye tubategurira. Murabizi neza ko mu minsi ishize Kongo, ubwo ni cyane cyane mu mujyi wa Goma, harimo kuvugwa impfu z'abantu benshi, aho rero byamaze kururwa ko nibura ku munsi hicwa abantu 10. Ibyo rero byaje gufatwaho umwanzuro. Murabizi neza ko byagiye bitangazwa kenshi ko Wazalendo ariyo irimo kwica abantu, ariko bigahuzwa nanone n'abavuga ko ari umutwe wa 23 winjiye muri Goma, akaba ariwe urimo kugerageza kwica abantu kugira ngo utume abantu bijundika leta. Ibi rero birimo kugenda bitavugwaho rumwe n'abantu bagiye batandukanye. Abasesenguzi bo bakavuga ko ari abasirikare bakomeye bo muri leta, kuko abasirikare bakomeye barinda abayobozi bakomeye baba barimo gukora ibi byaha cyangwa se bishe inyuma y'ibi bikorwa byo kwica abaturage. Murabyibuka neza ko mu minsi ishize nanone hari abasirikare bari mu barinda abayobozi bakomeye bakatiwe cyangwa se basabiwe gufungwa bakanicwa cyangwa se bagahabwa igihano cy'urupfu, kubera yuko babaye bamwe mu bamenyekanye ko bahishe cyangwa se bari inyuma y'urupfu rw'abantu bari bamaze kwitaba Imana. Sabo gusa, hari n'ibindi byinshi birimo kugenda bivugwa, birimo ibyo tugiye kubabwira 5 kuri 5. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma n'ubw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bwategetse ko nta Wazalendo uzongera kugenzura muri Goma cyangwa se azenguruka muri Goma yitwaje intwaro. Iki ni kimwe mu byemezo byafashwe nyuma y'inama y'ibiganiro yabaye ejo kuwa 5 tariki ya 12 Werurwe 2024 bibera i Goma. Ni icyemezo cyafashwe biturutse ku gitutu cy'abaturage nyuma y'uko muri uyu mujyi hakomeje kubera ubwicanyi bwinshi bwiganjemo bunashinja uyu mutwe wa Wazalendo ukorera mu kwaha kwa fardc ndetse na FDLR ndetse n'indi mitwe itandukanye. Muri iyi nama kandi yari yitabiriwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zibungabunga amahoro muri Kongo MONUSCO. Guverineri w'agateganyo wa Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Kirimwami yavuze ko abayobozi ba Wazalendo bategetswe kutongera na rimwe kuzenguruka muri Goma bitwaje intwaro cyangwa se bitwaje imbunda. Yagize ati, inama twakoze ku bufatanye na societe civile na MONUSCO yaganiriye ku bintu bitandukanye, rero barabirangira dufashe umwanzuro yuko tugomba kongera kubona Wazalendo wese cyangwa se tutagomba kongera kubona umuntu wo muri Wazalendo mu mujyi afite imbunda. Mu gihe kitarenze amasaha 22 mu mujyi wa Goma habereye ubwicanyi bwahitanye abantu benshi, ariko abo babashije kubara barenga ku 10 mu gihe byinshi bigiye bitandukanye.
ubujura n'urugomo ni kimwe mu birimo gutera ubu bwicanyi ndengakamere muri kiriya gihugu. Ibyo rero bikaba bibonwa mu mboni z'abasesenguzi bavuga ngo ni umurongo utukura aba bantu barimo barinjiramo, kubera yuko barimo kwiyangisha n'abaturage ibintu bizorohera M23 cyangwa se bizafasha M23 kwinjira muri Goma, kuko bo umugambi wabo akenshi wari ukurinda abaturage, ntabwo ari ukugira icyo babakoraho. Bivuze ngo rero icyo gihe bazumva cyane kurusha uko bakumviswe na ba nyiri igihugu nk'uko bo babyivugira.